Total paciente nebe halau tratamento saúde primária e Hospital Nacional Guido Valadares, usi fulan Janeiro tomai fulan Julho tinangne, hamutuk atus hat neng nulu resingida. Chefe Departamento Obstetrícia Ginecologia, zinha mascarinhas informa assunto ne, ba jornalista sira quarta-feira, lorong hito fulan agosto tinangne e Hospital Nacional Guido Valadares bidau lisidere dili. Ni afirma, baseia ba dados nebe maquiha, paciente nebe mai baixa e Hospital Nacional Guido Valadares, husi fulan Janeiro to agora, hamutuk ema 9 atus hat neng nulu resingida, no bebê nebe moris, iha 9 atus hat 5 nulu resin 5, no bebê 9 atus ida hat nulu resin 2 maklakon vida, no inam parto normal, hamutuk atus tolu sanulu resin hat, cesariana iha atus ida walu, no seluktan bebê 9 hat nulu resin tolu. Kona bayinan sira nebe atu parto, médico sira se halau observação ba sira ni condição, banhira inan ho bebê ni condição diak, sira bere alta keras, afueng horas hat ou 5 nelaran, no nebe fo fali espaço ba inan sira selu. Portanto, kona ba bebê sira nebe makamate, ia inan ne kabularan, ni explica, bebê sira ne mate nanis ona ia ni inan ne kabularan, molok mai hospital. Baseia ba dados kita foti husi mês de janeiro 2024 ya. Iha dados total paciente nebe makamai baixa hamutu 461 paciente nebe makamai baixa total bebê nebe moris hamutu 455 usine parto normal pervasanya ou spontan vaginal normal delivery hamutuk 314 bebê ba cesariana section hamutuk 108 ba vacuum oventosa hamutuk 43 baby. Agora baseia ba dados nebe iha o montante nebe kama nebe iha hot 33 kama ita hare ba dados ladung rasio ya, ladung rasio kata paciente overload o paciente barak liu. Então kama serma paciente barak liu iha hospital ida ni hanesan centro ida em hotu inang hotu hakarak mai partus ihane. Agora mai partus ihane depois ihane ba inang sira nebe partu ami observa ya horas hat ne larang. Mai hira inang ne o condição ne bedia, bebê condição dia, ami se fo alta iha horas hat ne larang o horas 5 ne larang ba uma horazão atu fo espaço o fo fatin o fo cama mamuk ba certo ne bema atu mai partus. Agora kona ba bebê sira nebe maka mate kabularan o ita bulunaran IUD intrauterine fetal death idane ita dihan kata klaus bebê sira ne mai mak mate hotu hane lai inan sira nebe ne bebê mate kerse kabularan iha uma o iha referal sira o iha distrito sira maka sira haruka hotu mai ihane rujukan hotu mai ihane antang haruka mai hotena antau ihane itane angka kematian ne as tane ihane iha Janeiro to Julho 2024 nia total bebê nebe mate maka 142 bebê hanesan explicar ona kata laos mak mai mate ihane mai be. Reportagem no Vai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.